Pamalo atu le soifua usi mai le whaafafonga I tala fōwa le radio Samoa mo le nea salulu. E o atu le 24 usanga I le whalepui pui whaasalanga o nisi o suisi ni o le malo whapea leo leo o Brazil ina ua whaamaunia morianga o le latu tau mawhaia o se ku po o se fuafuanga e whasioti ai le presidente o Luiz Inácio Lula de Silva ma isi sui o lana whainga malo. O le masina o Septemba na whaafalipui nai le presidente sa iai o Jair Bolsonaro o na oananga yoinga na whaia a o tūrai mai le tofi. O whaasalanga mo e na moria e amata mai te tausanga se iau o le 24 tausanga e pei o na lawina I le so. I Venezuela, o le taitai o le tuangai a lea tunu o Maria Corina Machado, wa lomia nei ni ana tustusinga, whaata nei lana visiona o iai mole atunu e au noa malona taitai o Nicolas Maduro. O ia tustusinga wa whaalau nua whalawai tele maulo o au fiai whainga whaate mkarasi, ma le whaamataranga o lo oanga waa umatangata titseni o Venezuela e pālota ma whaaleo sa o loto o lātou langona. Whai mai Machado o le puleanga a Maduro wa lata ina ua uma ai o le ato e whatuina mai seisi pulenga fau. O lo iei whaamatalanga o ta ua mai lea ripoti e whaapeo o ilo le vasenei e Donald Trump pe oso whai le loto I whale o Venezuela pele ai. O so whainga Israelu I se tonga lawa pinga o tangata surufai Palestina le refugee camp I le tu I saute o le panona wa whasio ti ai tangata e to se furutolu pe o na whaamaunia le soifua maloloina mai lea tunu. E iei isi o lo manunua I nei o swainga ma lo tala upe il whanama I motong fitinga ai whamai mori mau o se drone na nga isa o ane I se taavale lata I le palitapuai I te tonu o lea tonga la wapinga so o atuai ma missiles na tawhana atu I le nofuanga. O le whamtaranga mai a Israelu o so whainga na whaia e taulai I le nofuanga mo tole ninga le Hamas le wha o ngā e whaatinoa I o swainga whaasanga I a Israelu. Ta ua le CNN was I le rua tausanga o whaia pea lava o so whainga Israelu I le panona e taula I lava fo I le Hezbollah ma isi baenga o le militeri a Palestina. Mai New Zealand, e ei sa isi tangata ua lipatia le Radio New Zealand ua maua ma a awhia le misela ma o lea tangata sa iei le malai lelei au kilani. Whai mai le Health New Zealand, o suenga ua whaia ma testi le au whai ngā ruenga le malai lele I la tō lo msalomia sa ono na ratane I le ua awhia a o iei le malai lele. Whai mai le Health New Zealand o le a whai lo fo I upenga ta whai langi nisi no fuanga na a whea I lea tangata ina ia sira whia le lautele a walawa le puipuinga. O aunga o le misela e au whia I le Faiva, tale, ta whioleisu se turou, mua mata ato ai ma le mangeso fōlinga ma le tino. O lo wha mawina e se fuluiva o lo a whia le misela le teminei I te tonu o Aotearoa. Ma le talamurimuli, o lo o whailonga ina I le lalalangi le aso le aso whaapitoa mo le I tūpāua lii le International Men's Day e peifo na whaiei Australia. O le whaamoemoe o le neitau mwhainga, ia una I ai le I tūpāua lii e whaasoa, talanoa, maisi, e winga I le soifuanga I le ngatai lea o lu I tau ma so se mata upo e fia whaasoa ai, e whai ma whaamama avenga ma whesosoani a o alupea le sāwaringa I le nei soifuanga. O le Pacific Island Mount Druitt Action Network, whaapupu o le PIMDAN, na whaamanatuina fo I le aso tāua e alei leo foina o le awanoa I so se ali. E whairo iei le no fuanga mo talavou le Emerton Youth Recreational Centre, talatala no ai ma whaasoa. Ma whairo ai le presidente o le PIMDAN, Pastor Alfred Te Vita. So le o mai ia ta mama tama e talanoa. Te tonu foi tonu se leo temi e tatu. Not just Samoans, but in many different islands. Te leo tamale, they don't share a lot of things. They don't share a lot of things. And unga lea mato o le bloka la mele ina. Yo mai whaatasi e tama e talanoa. And just share for you. We don't do it enough. O le PIMDAN na whaatuina le lua afe ma le tolu, e sauni ai a wanoa mo tangata Pasifika e mawai se whesosoani, mai au unanga ese mawhai o na whesosoani I o lātou mana onga I aso taitasi.
Lo whaururu lai whawhengai ngau le tamari Samoa, Albert Te Vita, mai le paule au salato por kalame o lo soson iai i le community. O le au tū whataua i Australia ni nei tausanga, mo le nei aso whapitoa Men's Day, because silence isn't strength. O le naunau ta inga ia whatara noa ni whawhita auri a o ni a whianga foi, o lo o au whia i rei tūpawari i ina ia le lei mafutanga maainga nu umai ka le sia whapea foi mo le community. Tala ia Radio Samoa mo le nei aso soifua. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. It's tough when roaming dogs don't get claimed by their owners. Often they're unregistered, so we have no way to reach them. He doesn't deserve it. He just wants to go home. He never should have been allowed out on his own. If you own a dog, make sure it doesn't roam and make sure it's registered. For you, your dog and your neighbours. A message from Auckland Council. Tāmaki Tūriki, Altogether Auckland. Major weather events have created significant challenges for Auckland, while game-changing transport projects have created massive opportunities. It's time the plan for the city caught up. We need to better protect people and property, enabling more homes where it makes sense, where Aucklanders can walk to the shops, catch the train, or live closer to work. To learn more, visit AK Have Your Say Auckland's Future Housing Plan. Submissions are now open. Brought to you by Auckland Council. Tāmaki Tūriki, Altogether Auckland. Omega Cars, lua selau Capitis Drive i Manukau. Pole telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Cars. Umalole keisile Omega Cars. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matuipui o le whana witi. O tuipui la COVID is fluiva mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Wala au telefoni, lua lima fitu, valu lima, iwa valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors, Clinics. Malo soifua, o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. O ai fo I o le mua nei E le tau mate peni pese mai fea A ia malama O lei ano foi le moana O lei a fai anga tau a sai le tai papa o le tua masanga E o lei a lava o le ngatai fale Etaele lava ile taifana tautai ai lava sauma afe olei a lava ole ngatai fale etaele lava ile taifana tautai ai lava sauma afe Le siufugamali na pesa puni le dingvang o le fiafira ua se anto le taimi le Radio Samoa I le iwa mala afa midute o te aidea le tu live fa. E lau pau mai le sa o le fianga yali anto sa vea pe o le masidia I o le tau mafuta iafi fa pe nei o no nisi fo o fuanga fa le ainga pe o le sa ni tuai le fianga yali antoa. Ja, if you feel kanga fa telefon tu Samoa lau mai mo. Ja, malang sila I malang fa funganga fo I le polkalame o le Gagaifo Faiva. Ja, in taimi o fiafi fa pe nei e masani o na wida antuai. E al polkalame masani wa fa ingoina o le malu I fale. Ja, malu I fale wa malu fo I fafo. Ai yai fo I lau a seta e mawhai o le tua yai le whanau maleanga I antu le lumanai. Ia o le mepi to silile ana tāua I le tātou awa yai I te tonu o le nei tunu o New Zealand.
E pila wana masaniai whaatasi mai le tātou whafonga al polokalami le fionga le whalatua ia e mere palamo ia le fua tau mai lona sā i le rivaengo le fiafa tala whantua e lau fionga e mele ma lor soi fua ma le langi e ma. Ia, whamalo foi soi fua le fionga seu mano ia whaatalo whaatu foi me silia le vai ato lai maloloina lava la fionga le nei fiafi ia ma lor soi fua manuia. Tātou te tau whaiwha ma lo lava e mele o lau vai an tui lau sang fia mai le nei e fiafi pe umalawa trai fo i mai Samoa. Ia mana ia le whai ma whai singa malanga ngā le Samoa ia siasi nei mātua ia mai se fo ia ainga ma wo i Samoa ia e se fo ia le tu vai la tu Samoa whalonga fu ia o la lava wa I'm home ia e sa o le whata whai mai Samoa. Neli. O le ala sau mai tau i Samoa le rei tau. Ea, ua tai ta whalo whina ngano pia ili tai tue fu i Samoa pe tau mau e lawa i nei. Ia, mana ia Samoa, mana ia Samoa, mana ia stato o tunu wa. Ia, o lo tele lava le tau sami Samoa. Ia, o lo tele fo ile ta mau ainga o le ta titilo ia i Samoa o le lei lava le wha tuatuaina ma le wha sosoaina. Ia, o te iloa o le tele lava le o le wha Samoa le mea i Samoa. Ia, mana ia lava Samoa te le lumana i manuia lai Samoa. Ia, le fo i maanga i angi usila o le maanga i ongi usila le fo i tele nei opportunities ma wanoa ma whai o nā tina e ai tātou. Ia wa a le tātou ma whai nā tina e nei. Ia ma whai fo tele le sosoani o tātou a inga o lo whaamuli mai Samoa. Le link ma lo fa tekse woso i lava malo tafia hu Samoa i le ring vai taua e mele pe anga va pele o au lena vea kule au malo le loto le fukua au makmi au i ia toi tau ma whai mai pia. E mele antonu o leo le antātou talanoi le fia whilini. E ni vaenga se lima i le tūlanga fo i le o avanoa mo i tātou. E whawhingo fiona i o e mai i an tātou whaletupe i ma whiona whai i an tātou no ngā tupe. Ina ia whaatawina i o tātou maunta malawa i tono le rei e tru. E mwhaiona e whamarino le tūlanga fo i lele o le character. Le mwhaiona sila i an tātou whaletupe. Ia po company o le mo me ino ngā tupe. E whapewheona sila i whaletupe le tūlanga leo le character o le tangata le aluatu e whailana no ngā tupe whamulumule. Ia, tā ua tele le sili seu manu wa pe o vaenga i tā ua lava le malama i le mamalu le tunu. O atu langa e tiritilo i le bank, o so se organisation lava e lantur te whaia le tūlanga o le no ngā tupe. E lima lava una vaenga so I think tonight we'll cover the 5 basic. O le vaenga mo mola le o le character, o le mele titilo i le bank po o ai le alua te whaila na apalai. So the first part of your character o titilo po o le alo credit history or your track record. O le tulanga le titilo i le bank, pe whaatuatuaina le tangata le ala alua te whaila na apalai. Based on your credit history, which is le whai ilunga le centric, so te mi umalawa whai eisau apalai po o le afterpay, po o sau telefoni fau, po sau hire purchase, e le skala malawa ti vaenga le ilunga lo credit rating. So the bank will look at your credit rating. This is part of your character. E le stalai fo i pe whape i lau te tongi pili i vaenga le o lo your power bill, o lo telefoni, your rates, to sa o mea umalawa ia, they call them utilities, o le tongi tātou, e le skala umalawa i lunga o lo credit rating lea. So that's part of your character, te tila pe whape i lau record on paying in i tātou ai tā lafo po a me tongi te minei. They will also then look at your banking history. Te tila pe whape i le operating o le tātou bank account. Are we going overdraft without the authorization of the bank? Pe ni tātou dishonor payments, pongi automatic payments, or ni pay many fo i le na due ai le I lava le se leni na iei tonu nga reverse le bank ka. O tūranga whape, they will also then look at pe whape I le tātou spending habits. They will look at your records of o ai tu ai ngā spending habits o whate te inga te tilo le bank. If there's consistently lots of gambling, e te tilolo le bank o ke au mai nei le mo ke si. Ai le suia le tātou spending habit.
la ayeso na fainga ile alualuanga iluma sunga vaenga ia. These are just some of the basic things that tilo yele bank as part of the character o le tangata le aluatu e faila ma apalai. O lono winga la e pe ia fo ilelo le tamatiti ai le usta i ona matua. A to angala le tamatiti e usta. Ia o le alu vo ngai lunga ona pointa li Emily. Ia mana ia fo ina faingo fio le fata inga e fa lawa itele ai le tala noanga le nea fiaf. Le a faila e fa le tonu ta ito le melo le tongi pili. Lua tolu vai eso le tongi le mea ma le mea. E fa ape e fea ona sila le ainga. E toi fa le leia le tūlanga lea. Ma toi fa le leia le tūlanga le character. Mana ia tele le fsili lea sa vea. Sorry, se umanu. Ole a fo. Ole tūlanga le ole e iai lava ia tūlanga e mawhai ona tātou whaia ina ia wha improve ai le tātou character side o le tātou application o le me mua. Tau mawhai e kipi lalo le tātou inquiries le whai tātou inquiries more me like higher purchases after pay tūlanga whapea ia sui le tātou spending habits. Te tilo pe o ani mea lai masani ona tātou spending aingi tupe mawhai ona tātou tu ese mai lalo. Mali. So your credit history for ia tā ua tele a whapea se whaataita inga a whapea o iaini au pili o lai e tau mawhai wa tele ni pili. Maybe a debt consolidation could be an option e tilo iai. Wa a whapea lai lima ni au pe meni lai tong i le teimi nei. It could be an option e tilo be iai se awala mawhai ena consolidate into one payment. Tau wha streamline mai lai titi lalo tātou pe meni ina ia whaafai fie mō tātou. So your credit history, also your o au pe meni e sau lo accounts. Yeah. A whaapea e laele o whetau le aso le au mai e lo pe meni, le tiu e lo pe meni. Maybe o lo tatongi whato alu tutonu le pō le astofi. Yeah. But o lo pe meni lai out on the i le tae au le astofi. E mawhaila na e alu lo bank e sui le aso e tiu e lo pe meni. Mali. So that is another option mo au te loisi o tātou isi teimi. It's just because of the timing issue. E a laiona o na maua tu ainga tūlanga ia whape e decline ai le tātou automatic payment. O lesi tūlanga a whape yo pay many is easier for you and manage directly with the le vaenga lea e tatongi ai rather than your bank account. Yeah. Ia awaina e iaisa dishonor ilo bank account. Then maybe o lesi tūlanga nai mawhaiona o na tatongi sa oe manually. It's not recommended o ngai whainga ka isi taimi on a manage, but this will help you a clear low history with your bank. Then do o mai tips lai ti lava ia mawhai ona tilo iai pe e whaingofi ai ona fitu wa ile a fitu na ile tātou spending whapea a te manu. Yeah. Le link malo va tai e se le titi me la usili le ngalena ta ua lau sa ndanga le vaengo lau. Ya. Le tūlanga fwoi le leo le tū wha singa leo ai tā lafu i se peimeni se tasi po se nonga tupe se tasi. O lea le tā ua le tū wha sia lea, ia ma le tūlanga fwoi le tolu wha lima ono finance, fitu i le bank line tau tong i le peimeni, ia mini, i le va yaso, ma le va yaso pe o le tairua va yaso, la le se sengo, ma le benefitio le wha o ngā o le mele o le a fwoi, debt consolidation, ia ma le kama fwoi le lo tong jai tasi. Yeah, mana ia te lele sili so o le mele tāua i le whaatala noa i se tangata that can give you the overall picture. I le ata ona o isi maybe o le si pei meni la to e tasi le tau sanga. Mari. O le si pei meni la to e lima tau sanga. O le si pei meni to e fitu tau sanga. Yeah. A whape tu watu whaatasi and maybe do the whole lot over 3 years. O le la stretch like titi atu le tasi le tau sanga le ana i le tolu tau sanga. If the overall payment is going to be less, it depends lava po le tātou matati ale tau mawhai ai. Mari. Whapenga whatia, I usually will talk to them. Tilo a whapenga whatia tātou ona consolidate lava mea ia. Ai ole autu ole tātou consolidation ole tu maila i titi lalo le payment. Yeah. Then na tilo le maybe e whaisa tātou talosanga i tau wha umila i titi lo na term.
pau lava le mea te tauna ona silsila iai. A wha umi le term, ia wa tele fo i tato interest te tongi. So there's always going to be some disadvantages. Yeah. Ai ole pe la utala le fa it depend on po le ale goal po le matati o le tato fa mo if it's to lower the payments, then maybe we look at a lower interest rate with a slightly longer term. But afa pe ole goal le tato exercises to speed up the repayments ala ma fa ye tato incomes na sustain the tato pe many like kiki akuilunga. Then maybe we bring it together but lower mai lalo le tato term. I hope that makes sense. Yep, man, o fa tai mani no leila man tolo vai le tulanga le. Ia wai le se winga le tung tung tai tasi mei. A le mfa yon tu fa tasi voi le pe mini tasi. Ia on fa va vela ia wa antono le o le te silingi el tulanga o le winga le fa mele. Ia ono le fi fa pukuru ki posi voi le awal tanto fa le motua emel. Ia sa le leia I guess ole pe o tato matati a level na ole ale tato matati ale fia au sia Mari. ole ko level na ye se aba no e mafaiena sefes tato tupe pe fa tupe le tongi no tato ai tala fu ye o te me faile tato apalai ye o lawa la iti mai nei pai ngai song Le link man of out tank. A fe le to ma to mai o le man te fa so le fal tu ya e le palamo le loan market. A vi follow peni malau pepa e tusi ya la no la no mera. Uma foi e travel au mai foi o le wa fa ilo atu olu fitu vanu tolo fitu vanu fa vanu ola na numera e travel au ye me e tau nonga tupe ya le fa tawina le on tato maunta malao ya me se lava le tulanga foi le lo tiposi ya mai siva e avaenga uma ya fia i me o fa le tupe le o le tulanga le o le capacity e fa pe fe on sila le fa le tupe le mele tau le capacity e mele vamlu. Yeah, ta wo fo io le si vaenga le titilo ile bank. Io le vaenga la le titilo ile bank ile tato tupele mo mai. A pole a fo ile regularity ile tato tupele mo mai. Yeah. Pole a fo ile tulang ile tato employment. Are you on full-time employment? Or are you on casual employment? Tulang fa pe wa e ta wo tele le bank ia lava le tato tupele mo mai. Against it tato expenses here to tongi. Pe mawhai tato maua mai le tato mo kesi. Can we sustain long term what le tūlanga tāu alawa le na e whamanatu pe I tato le mamalu le tunu. Wai le whape o le mo kesi e maua mai nei ia o na pawaile o le whato mata le tato journey. Once you're in the home, o le tato matati alawa po le nau ta inga ia we sustain the repayments long term o le tūlanga la le capacity. Can we sustain the repayments? O le mea nei alawa I le tūlanga le mawhaiona tātou titilo iai pe o le ase tūlanga mawhaiona tātou whaia ina ia avatu I le bank le tātou application. They can see o laia tātou le ability to sustain the repayment. Mari. So o se tūlanga la I usually would recommend le ia le mamalu le tunu a whapea o lai, for example, o se tātou mo kesi le titilo iai e valu se fulu I le e valu se lautala I le vaiasolo na tutongi se whateita inga. Yeah. A whapea le tatou rent le tutongi le taimina I ono se lau lima se fulu. I usually would recommend a whapea mawhai tatou na sefele se lau lima se fulu le vaiaso. Yeah. Alongside le tatou rent le tutongi le vaiaso. E avatu le tatou application o le bank a whapea le tatou mo kesi e valu se lautala I le vaiaso. Yeah. O lau titi lotu le bank o lewa levanas mawhai e tātou na sustain le repayment le. Lai tutongi le tātou rent plus a savings of $150. Ia e pe it gives confidence pe e assure le bank. Ia e mawhai la le vaenga le na sustain le repayment le. So those are just some simple tips e titi lo ia e mawhai o na sosani e wha mautuina I loto le banks. No, we can sustain a repayment. Nelly. Fa pe fiona fa le yanti le tūlanga le o le capacity. Yeah, ma nei tele a fa pe o le tūlanga le a fa pe yeni o bonuses tūlanga fa pe because some companies will issue bonuses. E ma nei a fa pe yeni o bonuses I would say a fa pe ma whaiona tu aside tato bonuses here. Yeah. On a separate account ti le bank a me o bonuses here can be
something e mawhai ona tu i le tatou proposal, o la is an extra thing, e la mawhai e tatou ona sustain ai extra repayments going forward. I ole si foi tūlanga o tatou overcame, i o amantua foi o most of the time ele a foi, ele whape ongoing ai a overcame. Mari. Another thing is tilo ile bank pe mfaina sustain e kako overcame, how often e overcame ai kako. Ona ile mawhai ile bank, ona rely pe wha moe I se e overcame foi ngale overcame this week. I ole vai aso leo wale overcame, so the capacity e mawhai ile bank of consider le overcame, pe a wha pe is regular. Mari. Ai foi se kako history of regular overtimes from the last year or two. O le mele lei on o I se taimi I usually ask ile mamalo le tunu pe mai tato application, give me the last 2 years IRD summary of earnings. Lai ile breakdown for ngale every month. Po le ale tato income lai maua over on top of the normal income. Ye ona mela iti lava ye mawhai tato ona ia pera I kako chances pe abatu le bank le tato application Na mi sela wala company fo ye le e fa pe e fa ile over time yesto na umala ia po le sa foi pe fa ye o tuida ia po tanto factories so ye wai tele factories ia e fulu masini vole se tu do fa fonga ngale tu ile sto na e fu wala ilo malos ia malo le via te fa vale vole sto na I ta wina ya lo over time Esa ona ia vanoa la iti lava na afa pe mawhai tato ona wha mautinoa atu le banka mea oni overcame whanga le they're quite regular. Ia mawhai le banka ona ave se pasene o le tato overcame le as part of their income I le tato application le avatu. Le. Na se tā ua o le mele o le capital bond deposit mo le whaatawino se whalea me. All right, tā ua fo ia o le tūlanga ona pei o le deposit po o lau tupe le la atu I tutonu I deposit le tatou whale. It's almost like a commitment I lo commitment le, but it's like a guarantee for you. O leo e commit po o yeso loto atoa I le whainga o lea tūlanga o le ati tilo yei. So it's a near tawa te le bank. So that's why most banks will actually ask for a minimum of a 5% savings. O le 5% savings la le e mawhai ana include ai lo Kiwi Saver. Include for iso savings. Wa isi tūlanga ia mawhai le mum and dad guarantee le deposit. E whaonga le equity o lato whale. And the bank will always ask o ye se lato 5%. E au mai po ai lava alo mawhanau le la iai. Ina ia awana wa e mawhai le bank, most banks will decline an application on the basis they call it a borrower of convenience. Pe la wa avatu se tangata fo ilele tonu e pe ye tau whaatua I le tatou income. E le o iei se lato commitment, pe le o iei fo se lato o iei se me o whaatino mai ei. Me la le tau le deposit, make sure we've got a portion of the deposit, which include le tatou Kiwi Saver or even some savings. So it's a very important part of our application. Antono e se umalawa ia minimum deposits fo ye mo mia e meni o fale tupea e mele. E mwhio rei talo doa I le se ngalea. I le tulanga fo le wape umana e ta unei ai 5%. Ia o teilo al telo fale tupe lus 4% ia le deposit e mo mi. Yeah, mana ia tele le sililes se manu ona ole ese singala ia the minimum preferred o le preferred deposit lava banks e luas 4%. Whether it's Kiwi Saver or savings or a guarantee from mum and dad. Ale preferred o le luas e 4%. First, o la ititielo tupele la paroma. Lunga lo deposit. Second, it means the banks and whainga flexible like titi lava le lako criteria. Wa lei loa, a wha pe anu I lalo le marketi. O la le equity e tau cushion ai le titi le tato whale tono le marketi. O le situ langa, it means we will be eligible for special rates or any cashbacks le mai le bank I le vai tau wile nei. Some very good cashbacks le wa offer my law banks. So it's a good time just for our information. Ia wa
o for my Yesi banks at 1.5% the cashback, depending on the amount of the total borrowing. So it's a very attractive way. Whapela los full percent po ilunga deposit. You can be eligible for the ile cashback le. I whape lalo le los full percent low deposit. Ye ile eligible ai o ile tulanga le. Well, ja, ole tūlanga leo le cashback, Emily. So you whaala veo sound no. E toi tu tongi le cashback leo wha mai wha tupele te mine I pe o le mea no whanga mokai. Ta o te lele sili le. O le cashback. Kusa o le mea lofa lea ale bank ia oi. Ia. Mo le pisinisi le wa watu. E mana tua iai fo I ona ia inga. So o ia inga la in most banks e tolu tausanga o le winga o lea tūlanga. Au mai le bank le mea lofa le ia oi. Yeah. It means o low income e te tawana alu te tonu o le bank le. It also means e te tawana iai lava lau mo kesi te tonu o le bank I le tolu tausanga. There are 3 banks that it means e wha tausanga. Yeah. So o le winga o lea wha amatalanga a wha pe te ua e malo le loto po ua alofa mai se sia oi pay offlow mo kesi o you've made a massive lump sum payment I lau mo kesi ai le uma le tolu tausanga. Yeah. Ko le wha tausanga. Ko we refinance for to another bank. Ai le uma le tolu tausanga po le wha tausanga. E ai leva no e koe au mai e le bank le tusi ati oi. Oh, before we release your mortgage. Yeah, wha mo le toi pei mai le matou vai ngā tupele na wha mea lo what. So probably not necessarily le tupe atua. But they will tier it, depending I le taimi le la ia. So mana ia te lele fsilile ia malamala mai, so you can have it all. Or wha pe te ua iesa suinga le umar tausanga po wha tausanga, you may have to pay some of it back. Mano wha tai ai. Mele, tātou tala noa le tūlanga leo le collateral. Nā le winga o le mea le collateral a o le afo I lona whaina I le tālusanga le tuantulu whalitupe. Okay. Mana ia fo ia tāua fo ia o le tūlanga o le collateral tusa o le I le tātala noanga la o le whale lea la au mai le bank le la whatawe oe. Ia mantua fo I le la wha o ngala le bank le whale lea e CQI. Ia le mo kesi le la au mai e wha atoa le tāua le tātou whale. O le tūlanga lea e tāua on e tātou approval lea au mai. The bank always has this condition po lea iainga lea. The property you will buy must be acceptable to the bank for its security purposes. O lona winga le tūlanga le, ai le I inga lau ofa le la ave le whale. E te tau lava na ave le tātou application o le sale and purchase agreement le whai mai e le au. The real estate agent, in this case, Bob, Taralina, o le real estate agent la e avatua ia e saini le agreement le, na maila le agreement le ave le bank. They will check the acceptable ia lātou le whale le wa le la whaongai lātou. So this property has to be acceptable to the bank. A whape iese me te loto le bank le fia ai. Ia ma whai le bank on decline wa pe le eila ma te le fia whale le, ono le tūlanga le, mar tūlanga le. So also a watu se valuation for a builder's report. I highlight se tūlanga fo ina le te loto le bank le fia ai. Ele secure mo lato. Yeah, ma whai fo ele bank gonna say, no, I'm sorry, but we can't accept this property as security mo le mo kesi le la release atu. So it's a wote le tūlanga pe awha pe o tato e wa aise mota. E se le tāng o le vaenga le, e mele wā le futok whaalongo le tūlanga le. O le wata nau nāua le whale le whamelo ka mawhau o le whale le. E ki ngang koi foi le ke ve ko ma volunga fa no anto no la ye ngi me fo io pa no fa va me lo toma fo so le fa ko ma le mo ma ko la nga fi sto tel ai va pe mai la fa le tupe ia ele ai le olenga o longo winga la ko fulan ko su se fa no e sa le le ala so no nga na se fa tsa inga la yesi ai nga na faile la to o faile fale e fa yasina mo lunga la to ofa na o mai le bank e mana o mia la se full registered valuation. Ina koe confirm mai. Ia e mai le registered valuation. Ia o le value. Koe ki kia se la wafe la loai. Oi sot. Mai le ofa le na ave. So o le bank la family bank. Oi le ela faftai la. Ele ona laua pe wa makua ke le la vale overvalue wa
o le ofa le na ave ma le so o tūlanga whaapea. E tāua e tele te whautuaina lava le mamalu le tunu. Ai le isainia so konkalake. You must have your lawyer check it. And also you must make sure, ia tāua tele le tūlanga lea, you need to put a condition, po se ai inga tunu, subject to finance. Ono tūlanga la whaapea wa iei lava in the past, isi ai inga wa excited tele ia ofa ile ofa, ele iei se lo ia na sia kiina, ele iei fo ise condition le mo le bank. You will lose your deposit. So, o tūlanga la whaapea e whautuaina I lava, so I'm really happy le tato pokalame. Ona, ua pe ua whawhango ele manu le tunu a ia se me fia malamalama ai ua bili mai. So I usually always say, make sure whatever you do, whaile condition mo laulo ia, whaile condition mo le bank, e pui ei oe, in case the bank says no, and in case ele piki laulo ia se si tūlanga I me whapea so e tā ua tele, it's a lot of money. E mele, e i la tō fui e o a tu e tō whai tō. Ia na tu atu leo whaspepa fui e whamai. E mawhai na mātou whatawina le whale le asole ngai. Soli. E pe ia leo le whamai ia li e whakau a kori le ka ngālis. Le winga fui le tala. O le cash sale. O le a se whai te tenga o tu ai ngā ofo i e whapene. Mo I mātou i e le malamalama le mau melenga e sa ngoa iangi. O le tāua ia le tūlanga ona ua te le lava le mau tūlanga whaapele nei vai tau o la ua u whautuanga a ua lava nei e wana I fo ina I ainga ngamili mai o whatu o le me mua lava tapa saulo ia. Ave ia po oani mea nana au mai a oi ne pepa whatever a ua lava nei sainia se whasi pepa po oi lava e lua tumanai. E longa lava we alu lolo ia ona a whaapea te leo malamalama lo mele saini. You could be liable for an agreement somewhere. So o le tūlanga le tāua tele I lo whianga se manu o le afoi. Aua ne isainia se pepa lava, it doesn't matter who it is. Unless ua umana e alu e mai se legal advice, o se advice mai se tangata e mawhai ona fisosoani ma wha malamalama lelei. Ia tūlanga whaapea ona, it's very costly, it's very costly. Ia, whapea whapea o nau tau ina male lo matuala le whati. Ala kūrka ka le whamai. Ke lo le value lo fali. Fati ta inga, le value lo fali. E masano pe ngā le fiku se lau le me mau. A le lau a wakua ia ke oi. Fiku se lau lima sfruafi. La sau futuanga I le tūlanga e me. So manu o tua tā ua lava tūlanga le ona e pe le tā ua le maketi taimi nei, these are our vulnerable people. E mawhai le telo le o isi tangata ona take advantage pe whaongaina le vulnerability o tātou o le mamalu le tunu te māmati nā o whaafongfonga mai. A ua lava ne I whaaseina o isis. Whaatali whoever lava e luatu e whaatali. Even for I telefoni ona wa tele ia le mau kau whaawalea wa vili atu I e tūlanga. A ua ne I oi e se tūlanga lea. I longa lava wa iei alo mwhana wa malamalama, ina iei nisi to support around you. I ona watu lea sa tangata e mawhai ona wha malamalama le leipa o atu langa o ia, ma ia inga o ia tūlanga ese ona wa tele lava tūlanga whaapea wa mawhai ona wha seina. I hui tātou ona o isi teimi pe e la mai loa ia le ato il sa peta ia. Ona vave afo I leona I ai le ai ma nei lava le whautuina le malu atunu. Awa lava nei, awa le top. I usually say, don't rush, because if it's an urgent matter, it probably is too good to be that urgent. So, but it's tali le titi. Vai ngomon muli lena e ta ua tono le to titia mai alo wha malamalamaina fo I lelo le condition. O a conditions ia I silsila I el fale tupe pe a whape o le wha ngā solo le tālu sanga I no sam no ngā tupe. Tā ua fo ia le tūlanga le atusa o mea titilo I le bank I le po le ale le mafuanga le tato o palai le avatu. O isi teimi a whape o lawa iei le tato mo kesi le teimi ndei a lai mana na o e whaise so e whale leile whale. Pe la fo e mana na o e build I Samoa. E mana o miela le bank pe is it reasonable le tato application le avatu.
I le mafuanga wa whapea le mafuanga I whaalelei le whale singi le bank o a me e whaalelei. Is the cost of our project le whai reasonable? Te tilo I me whapea I o le si me te tilo le bank o le term. O le ale umi o le tato mo kesi le tau whai. E ala ona whai te tele bank I tūlanga whapea ona e fuafuale le tato earning capacity. Wa a whapea o tato ula o le soifuala wa iei e limas fulu e soifuala wa iei teimi nei. Ale mana o tato avele mo kesi le tolus fulu tau sanga. Te tilo la le bank, this is where we come in. Te tilo ma sili ba okay. O le ale tato plan going forward wai ma whai le bank on the limits mai le term o le tato mo kesi. Mari. O leila, based on the earning capacity o tato, ia na le paulo le term ma whai mātou na avatu. Ale mea le iei le whatala noa ma malama mātou. O le ale plan la iei, are you looking at retiring I Samoa and what would happen to your property? Ona mawhaile na ave se tato proposal le bank. A me o le tūlanga le tilo iai. And a whapefo le tilo iai a maini o walo. Where are your kids right now? What's the plan going forward? Are they able to support le mo kesi pe a whapea o le tato goal ngā po le tilo iai le next 5 years se tūlanga pe. So o le si fo me te le bank o ani ni a whaina I le marketi. Mari. Pero le marketi is going up and down and very uncertain. Ie ma whai po le bank on the limits le value e whaongai lātou. So, and mo le area titilo ie, so there's a lot of external factors e titilo ie le bank conditions whabea ona whai eile o le lātou whai unga on the overall application le avats. Malo sa no malo fa so le vainga le fia fil fal tuia e mele palamo le loan market te maua e le numero le telefonio o lu fitu vanu tolo fitu valu fa valu o mo le antulanga fa te e mele mo le tanto polo kala mele so ya to no le tele vainga o mala malama e mbanga fa ngafa fo ye le tanto to ya to so e se mele vainga nei o tu o fo tu fa pena ni sele ele ya se se felo lo imsanga ako kupe le vai ke mili ma fa mai e ngalo wo wakwa ngi cash mai lo malo fat ya malele si le fie oi ele inga avaku au la usangi fo ile ya if you o ya la wo mo sui pe polo fat ya avantu yele de ya vano ai to lo mai le tanto filo ingal diva ngol fia fia emil Ia whakatei te le lava se uman mo le nei fo itala noanga le nei fiafi a pe lava le nau nau ta inga ia iai pe le avanoa im whai ona wha malama tūlanga ese ma soani le malu le tunu and just while I remember I le si tūlanga le I'm not an insurance advisor but it's ato mota because I know some families don't have home insurance. I would highly recommend whamal mole a whapea le insueina lo whale find home insurance and also some contents insurance. Ona tūlanga whapea wha if anything happens ona I've just visited one of our families, Ana Leila. Their house got damaged by fire, so o tūlanga ia whapea tā ua tele ai, if you're not insured, find an insurance, ia make sure fully insured tātou whale. Ia ai, peila wale tātou noanga le nea fiafi, a iai se fasili, e mawhai ona wha malama atili. Feel free to call me on 027-837-8480. Ia whaatei tele lava se umanu mo le nea fiafi, ia manu ia tele malolonga le fiafi. Ja, maar we hebben laat zien dat jij veel ilwe sofa so foia. Le faletua e mele palamo le loan market pe ona fa foga mai mo anti ele tanto tro ilana to tua malana unanga foi. Ja, ole do mer now lana telefon ja ele ya lo vla ja. Ona mo wan to ile se fa malamanga a walo no for seal fia. Ole olu fitu valu tolo fitu valu fa valu olu fitu valu tolo fitu valu fa valu ina ua toi se fulu lima binutu ona tale o lintu la e lima. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Ama. Ja, whaktinga tu mo le fantasy mai le polka la mena o le malu I whale le nivaengo le fiafi e le opa au mai le fionga ia le antaua ia o nau nei tuatungia whale ainga e pe o le sauri e tu iai ia
te atu lo tau soifua i le dawa i sfau e le tātou tapa au i le langi a wafo i le whaapoponga o le porokalame o le malu i whale. Taurunga atu e mala tau tomo oe Samoa i le rei a salulu a se fulu maleiva o le rima sina o November la se ngana ua le tau tamali i le tātou maaputanga poto le tau tai e le temi sasi ai lana ai. Te atu e le tualo soifua mala bantu o la tai au tātou toi whitapa i e lunga o pe amu nganu nganu le ea mole te bidei ma tua u whala au maru i tele whai ngā mano longa le viafi ea maanu le tangata la tua i ngai tau samia mole fa chali mai e bo a e na te unga Faiva avale so ona vali la mo mutu ai le vali male fa e che le vali le da o me vali le ta se fe so ya no foi le wosi se la va o e o ti se le na o le sa sui le o mai le na sala so ya no foi le wosi se la va o e o ti se le na o le sa sui le o mai le na sala. Tapa so ina o si o nei tu si e vala au ina ua tumolo atoi nei mo si va rock and roll ai wanga lo ya o le papio Samoa o moni o si va le malama so oi nu ui tu ma la fanga I want my way to say face so fa ma talanga pe wai fia si fo i lava o le cha se la va o e o ti se le na o sa sui le au mai le na sala so ya foi le o si se la va o e o ti se le na o sa sui le au mai le na sala na 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 sei tapa so ina o si o nei tu si e vala au ina ua tumolo atoi nei mo si va rock and roll ai wanga lo ya o le papio Samoa e ua moni o si va le malama o solo inu ui tu malala fanga I want my life to say fai so fa me talanga pea wai fia si va foi lava o le cha se la va o e o ti se le na o le sa sui le au mai le na sala so ya foi le o si se la va o e o ti se le na o le sa sui le au mai le na sala
That's the way, Malia. Till the matter, mananaya. Till the tamata, umate, aile, Malia. Till the matter, mananaya. Till the tamata, umate, aile, Malia. My maule, oile, mata, mata, fai my sole, lata, lata, awele popole, lata, sole, atu, saute. Everybody not tuli, tuli, atamali, yeah. Everybody sing tuli, tuli, atamali, yeah. Everybody not tuli, tuli, atamali, yeah. Everybody sing tuli, tuli, atamali, yeah. Mali, yeah. What's a feel way, tali, tali, why sola, 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 ale, Mali, yeah. Selamona, lola, lofa, au matala, si maula, ale, Mali, yeah. Ay maule, boile, mata, mata, fai mai sole, lata, lata, awale popole, lata, mai sole, saute. Everybody not tuli, tuli, atamali, yeah. Everybody sing tuli, tuli, atamali, yeah. Everybody not tuli, tuli, atamali, yeah. Everybody sing tuli, tuli, atamali, yeah. Yeah, we go way back like this. Everybody not tuli, tuli, atamali, yeah. Everybody sing tuli, tuli, atamali, yeah. Everybody not tuli, tuli, atamali, yeah. Everybody sing tuli, tuli, atamali, yeah. I swear, my honey, tell me why you make me angry. Lucky, oh yeah, what's a little fussy? My sweet, my honey, tell me why you make me angry. Lucky, oh yeah, what's a little fussy? Your eyes like a say, smooth like a bird. Tell me about a bit, oh darling. Hey, baby, it's a family time. Look tough to say, hey, oh baby. Everybody not tuli, tuli, atamali, yeah. Everybody sing tuli, tuli, atamali, yeah. Everybody not tuli, tuli, atamali, yeah. Everybody sing tuli, tuli, atamali, yeah. Everybody not tuli, tuli, atamali, yeah. Everybody sing tuli, tuli, atamali, yeah. Everybody not tuli, tuli, atamali, yeah. Everybody sing tuli, tuli, atamali, yeah. Mali, yeah. Yay area, what up, yo? I am Sue, yeah. John, yeah. One whip on 880. Give it up to the man that made me. Shotgun, got a brown skin baby. I'm in town, finna ride past Laney. I'm in the foreign whip on 880. Foreign whip on 880. Where we at, yo? Where we at, yo? Run up and down to the top, give it up to the man. Faina inu nene ipu e o na a ofea upu ile tano fono fonga na o a use ia I ulo na telila wa tau ave to atasile ne polonga ai longa elangona a ofea fo Faiva
te iloa ua e whaamangaloa Ai o le fili na whaase i o umanatu mai mau Pe ana e iloa mai lo unei whatu Ai ua le au ngā taimi ua alu Ai o te tū mau pea I tala noanga I le telefoni Ua na o lava o lo tofi O le ta ua whenga I ngai tuoti Ia wha mai me uma le whea rufani Ma le wha maori Ai a Whai lava o lo roto lea O lea o whatai pea Hoi mai o le lo whamo ai le mana mea E tu mau pea Ke mo fo aku fuo I kalava o ai wo peyo se ia wo fo la si malai Mai mau le mafuka ma la bala sa ola Por fakura hankari e iwa masa e sai Au ke manga ola se koe fafo I re kai miko a in lava I re kamno reata Mai e lau nopo si o kalima la nopo koe pa ia I si o kama I le ai fo si kau kai maka parapala Sunga e akua bea aku I riwo le wa Se ia le lau a mangu e aku E se koe kanga I e wha muri o aku Rangi lape wha mangano a E kongu lampar kanga kayo nga mangaku E whai mai ore Bere a Ai le bere a rofi E ola bea Pe ore Ai o te tū mau pea I tala noanga I le telefoni Ua na o lava o lo tofi O le ta ua whenga I ngai tuoti Ia wha mai me uma le whea rufani Ma le wha maori Ai a Whai lava o lo roto lea O lea o whatai pea Hoi mai o le lo whamo ai le mana mea E tu mau pea O lea lo whamo ai tu mau E tu mau pea Pamalo atu le soifua usi mai le whawhawhonga I tala fōwa le radio Samoa mo le nea salulu. E o atu le 24 sanga I le whalepui pui whaasalanga o nisi o suisi ni o le malo whapea leo leo o Brazil ina ua whamaunia morianga o lo latu tau mawhaia o se ku po o se fuafuanga e whasioti ai le presidente o Luiz Inácio Lula da Silva ma isi sui o lana whainga malo. O le masina o se temba na whalepui nai le presidente sa iai o Jair Bolsonaro o na oananga yoinga na whaia a o tura I mai le tofi. O whaasalanga mo e na moria e amatamai te tausanga se iau o le 24 tausanga e pei o na lawina I le so. I Venezuela, o le taitai o re tuangai a lea tunu o Maria Corina Machado, wa lomia nei ni ana tustusinga, whaata nei lana visiona o iai mo lea tunu e au noa malona taitai o Nicolas Maduro. O ia tustusinga wa whaalau nua whalawai tele, maulo o au fiai, whainga whaate mkarasi, ma le whaamataranga o lo o anga waa umatangata titseni o Venezuela, e pālota ma whaaleo sa o loto o lātou langona. Whai mai Machado o le puleanga a Maduro, wa lata ina o uma ai o le ato e whatuina mai seisi pulenga fou. O lo iei whaamatalanga o ta ua mai lea lipoti e whapeo lo ilo le vasenei e Donald Trump pe oso whai le loto I whale o Venezuela pele ai. O sa whainga Israelu I se tonga lawa pinga o tangata surufai Palestina le refugee camp I le tu I saute o le panona wa whasio ti ai tangata e to se furu tolu pe ona whaamaunia le soifua maloloina mai lea tunu.
E iei isi o lo manunua I nei o swainga ma lo tala upe e whanama I motong fitinga, ai whamai mori mau o se drone na nga isa o ane I se taapale lata I le palitapua ai I te tonu o lea tō ngā lawapinga, so o atuai ma missiles na tawhana atu I le no fuanga. O le whamtaranga mai a Israelu, o so whainga na whaia e taulai I le no fuanga mō tole ninga le Hamas, le wha o ngā e whaatinoa I o so whainga whaasanga I a Israelu. Ta ua le CNN wa si le rua tausanga o whaia pēr lava o so whainga Israelu I le panona e taulai lava fo I le Hezbollah ma isi vaenga o le militeria Palestina. Mai New Zealand, e eisa isi tangata ua lipatia le Reida New Zealand ua maua ma a awhia le misela ma o lea tangata sa iei le malai vaalele au kilani. Whai mai le Health New Zealand o suenga ua whaia ma test I le au whai ngā ruenga le malai vaalele I la tō lo msalomia sa ono na rata ane I le ua awhia a o iei le malai vaalele. Whai mai le Health New Zealand o le a whai lo fo I upenga ta whai langi nisi no fuanga na a whea lea tangata ina ia sira whia le lautele a walawa le puipuinga. O aunga o le misela e au whia le Faiva, tale, ta whioleisu se turou, mua mata atoa ai ma le mangeso fōringa ma le tino. O lo wha mawina e se fuluiva o lo a whia le misela le teminei I te tonu o Aotearoa. Ma le talamurimuli, o lo o whailonga ina I le lalalangi le aso whaapitoa mo le itu pāwalii le International Men's Day e peifo na whaiei Australia. O le whaamoemoe o le neitau mwhainga, ia una I ai le itu pāwalii e whaasoa, talanoa, maisi, e winga I le soifuanga I le ngatailea o lu itau ma so se mata upo e fia whaasoa ai, e whaima whaamama avenga ma whesosoani a o alupea le sāwaringa I le nei soifuanga. O le Pacific Island Mount Druitt Action Network, whaapupu o le PIMDAN, na whaamanatuina fo I le aso tāua e alei leo foina o le awanoa I so se ali. E whairo iei le no fuanga mō talabou le Emerton Youth Recreational Centre, talatala no ai ma whaasoa. Ma whairo ai le presidente o le PIMDAN, Pastor Alfred Tevita. So le o mai ia ta mama tama e talanoa. Tonu foi, tonu se leo teimia tatu. Not just Samoans, but in many different islands. Te leo tamale, they don't share a lot of things. They don't share a lot of things. And le aunga lea mato o le blokalame lea ina. Io mai whaatasi e tama e talanoa ma. And just share for you. We don't do it enough. O le PIMDAN na whaatuina le lua awhi ma le tolu, e sauni ai a wanoa mō tangata Pasifika e maua I se whesosoani, mai au unanga ese mawhai o na whesosoani I o lātou mana onga I aso taitasi. Lo whaururu lai le whawhengainga o le tamari Samoa, Albert Tevita, mai le paule o sa lātou por kalami o lo whesosoni ai I le community. O le au tū whaataua I Australia I nei tausanga, mō le nei aso whaapitoa Men's Day, because silence is in strength. O le naunau tainga I a whaatara noa ni whaafitauri a o ni a whianga foi, o lo o au whia I nei tūpāwari ina ia le lei mafutanga maainga no uma ka le sia whaapea foi mo le community. Tala iara peitiu Samoa mo le nei aso, soifua. Radio Samoa. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Party rock. Yeah. DJ Every day I'm shuffling. Let's go. Let's go. Take this, hey. Let's go. Take this, hey. Let's go. Take this, hey. Let's go. Wa wala ilo tolanga
DJ. Every day I'm shuffling, shuffling. DJ. Every day I'm shuffling.
DJ. Every day I'm shuffling, shuffling. shuffling. Come da tocca picchita va bene. Se tu la parla miezza americano. Quando si fa l'amore sotto la luna. Come da bene in cave I love you. Faccio un mai ma non so che fai mai fa male schifo. Fammi con mai sono lontino. E passa come si fa e le loma tua ma le gioia in acqua che poi va o ma messo. Le cago che le ole ngai ai che sono fu ma lo loina. Au so amore para lei due parti mai due. Anda vale mai becca ma dai. E le vai a ma sia. E ho con le fa ma para lei due parti mai due. Anda
DJ. DJ. Sana malo wanganga
shuffling. By
shuffling, shuffling. Let's go.
ma a ila mai o ia ue ua o mai mai o talai fai I ai lua le gatai fale e pa ele sungale ele au ngai fa ala belave an sentalia ole ai tansa mia e uli le tu ele taulia ai o tangia e uli le tu ele taulia ai o tangia ale sabili aile to ale tai ole tu le a amuele tu foi fai e fai o tala sine me auli e fa atawa a ila ai o ia ue ua o mai o tala e fai le gatai fale e pa ele sungale ele au ngai fa ala belave an sentalia ole ai tansa afia e uli le tu ele taulia ai o tangia e uli le tu ele taulia ai o tangia lele ua fai le amausei au le pa e fai le maula le uli e tele tiwa e fa atawa a ila mai o ia ue ua o mai o talai fai ai lua le gatai fale e pa ele sungale ele au ngai fa ala belave an sentalia ole ai tansa mia e uli le tu ele taulia ai o tangia o talai fai ai lua le gatai fale e pa ele sungale ele au ngai fa ala belave an sentalia ole ai tansa mia e uli le tu ele taulia ai o tangia e uli le tu ele taulia ai o tangia Beta Drive Doctors I le tau longa wha tau I mangele wha pia manrua o le vainga o so ngase pe amana o mia e wha tino e fo I matupui pui o le whana witi o tupui pui le COVID furiva mo I lātou e sfuluan tau sanga malunga atu wha pia matupui pui o le furu wala au telefoni 255-25 mo so wanoe wha tino ai nei au nanga o fisa fo mai I mangele I taftafane o le McDonald Amanrewa e taftafane o le Falitusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics.
A Faiva umala dei tau sanga I tele I malanga I Samoa. Ua saunia nei ala digital se avanoa I te ono manu malo ai I se pepa malanga matoi fo I mai I Samoa ma le 5 se lautala Amerika le tupe te tawhau ai. Na ona whao ngā lavo le ClickX e lafo ai lau 5 se lautala New Zealand po le 5 se lautala Australia pe silia tu foi I le mai cash o le tu ainga I Samoa. O le maua leo le avanoa I le se I le aso mua te sema ma le se I mulimuli le aso 5 Januari. E mawhai foi o le e angava ai le se I pe a lafo se top up tolu sputala New Zealand po le tolu se futala Australia pe silia tu foi molo ainga I Samoa. E ia inga o le nei whabitoa. Marui e tele aso fia I ainga umo Samoa. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava I te fio mai ai I le Shine Dental. Ai e ia inga whapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whapea Wins Quotes I le Shine Dental. E whaia fua whatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furulua I le se furuwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo I whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A fio mai le 555 Great South Road Manukau pe wala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. A whaia lo fausia so mauta po whaaleleia, mana tua le ingoa Dry Bond Construction Chemicals. So sing han wengai whaatata wile fola, flooring, o so sing tu inga whali. Mana tua le ingoa Dry Bond Construction Chemicals. La tau te whaonga ina le tile adhesive malosi. E tu mau I le tau vela, ma le tau malulu. E mauti noa le mausali o fausanga. Wa 5 full tau sanga o le tau tua le Dry Bond Construction Chemicals. Patua tua ina to tele, ai meise company faufali. Papso ta imai le tamaitai ia alifia faumina I le olua tasi o whalua tasi 5 fituiva. Olua tasi o whalua tasi 5 fituiva. Talo fa Samoa. Wa ule nei o kas futialu. A wale suia le ngila ura ule kio. A eva mai I le se furu 5 iwa kolu. A mo. Radio Samoa. Vevela a. Should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I will always love you. Will always love you. You, my darling, you. Bittersweet memories, that is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need. Treat you kind, and I hope you have all you dreamed of, and I wish you joy
Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le lango malosi le whale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu Funeral Directors i Manukau City. O le ese tatupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina mai tino maliu o e pene mai so o se atunu o lalolangi wala auno le ese tatupu Funeral Directors i le lua no lua tolu fitu o pea fiuane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manukau City. In this update, Minister for Rail Winston Peters is denying his ferry project could face cost blowouts like the last government's. He's announced today 2 new Cook Strait ferries and port infrastructure upgrades will cost under $2 billion. Costs keep growing for Labour's ferry project planned for next year. Peters says the bottom line is his team has discipline, which he says Labor didn't. This is common sense we're applying here. There are contingencies in our whole plan as well to cover off any concerns you've got of that nature. Labor's not happy with the contract, saying under its watch the mega ferries would have arrived next year. Transport spokesperson Tangi Utikere is standing by that deal. They were on track. Nicola Willis cancelled them, and here we are now. Police are investigating about 20 cases of misuse and inappropriate content on staff work devices. Employment processes are underway for some, others are still at preliminary stages. Emily Ansell reports. Police promise appropriate action will be taken in every case and charges aren't being ruled out if necessary.
An audit of devices was ordered after former Deputy Commissioner Jevon McSkimming was found to have inappropriate material on work devices. Fewer New Zealanders are visiting GPs, with thousands reporting drawn-out wait times. The 2024-25 New Zealand Health Survey looks into outcomes across smoking, nutrition and mental health. It shows 73.2% of adults visited a GP in the past year. That's down from 78% 7 years ago. Auckland bars are heaving, with Metallica set to rock Eden Park tonight for the band's first New Zealand concert in 15 years. The Auckland City hotels are at 100% capacity. Kingsland's full-time bar general manager Shane Don says business has been booming this afternoon. We're stacked in here. Everyone's kitted out like bogans. I'm kitted out like a bogan, and I honestly feel like I've walked back 30 years. That's news. In sport, the All Whites have finished their international football year with a 2-0 loss to Ecuador in New Jersey, ending with 3 wins, a draw and 6 losses. Blockbusting winger Caleb Clark trusts the All Blacks coaches and senior players to lead the under-fire outfit out of the inconsistent patch that has seen them lose 3 tests this year. Clark was in the Under Siege 2022 side coached by Ian Foster and says it's a similar feeling now with the leadership team helping to provide solutions. You had the likes of Aaron Smith, Sam Whitelock, Brodie Retallick, and so we learnt there that the answers were in that circle, and then even with this team the answers are there as well. So it's all about trusting our leaders, trusting our coaches and just making sure we're getting out there and doing our role. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Radio Samoa. Taslima Ivatol Amo. Hello? Mom?
tele mana o lava. E fa a pele pele o e nei e matanana. E nana lava lo ua lofa. Ai fa a polonga o e pe e te ma sola sola. E te feel lava e to mai. Le se file mu e te lua fea nai. O te mana o tofo tofo o e. Fia ilo me ana e ilo no to e. Ne I e fa a tanga file mu mai. Ai o tonu o lo loto. O le lio na fe ai. O le whainga o le tama futanga na o na feo feo a I lava. E le I tai tai o se tai mi e sulu ina I se mama. Sunga se ilonga ha e pasi. O la usu e ma pe e te lava o no sai. Fa ato ata no no fo moi. Ai ua mautino halo halo whai o I leo ti. So a ufa alisa o atu. Lea lo fa moni lea o te no fo mau. Ele o sa o fia tama matu. Alo o fia manu malo I lo fa. E te fulava e te fa ali I wana olo u ata ata mo u pati pati. Wa ati leina o to fa ali lipe a uba ai atu e matangi tangi. E te fulava e te to atuli ina I asu ia ia winga fa ali. Te to fata fa o e la u hani pe e te lava tatari fa a fita uli. Baby awe keika, awa ngai o fika. Ngalo o lo fai whari a lo mai kaika. Te mao ye e masangi, asore aka masore hangi. E ringa o se fia e ke muere ngi lalangi. O le mafu ang le ngā o whaari a ko winga le anga. Ke mao ye e masangi, asore so wai o le masa. Awa a whai pui ringa o se whukausanga. E likala I o ke wha au le ai o nganga. A o makiwa, ka lia a kele o kupe fia. Ka lia le manguia, ka lia le mawhakia. A o lea o wai aku ua leka ma e saumia. Beli lo mare mama, te kolo le manguia. E te fiulanga e te whaali I wana olo u ata ata mo u pati pati. Wa ati leina o to whaali lipe a uba ai atu e matangi tangi. E te fiulanga e te to atuli ina I asu ia ia winga whaali. Te to whata wha o e la uhani pe e te lava tatari wha a fita uli. Fokua o kia o ila ua mio ngā ia e whai ia. Sa wai whai pare busu e wha au au le kilo e whasia. We make a story mo excuse mo pare pasia. Kile o fulanga le kau mu me sea sea. Kovoro maso salo se kuia lo inga inga. Wha pare pale pea o e inga ngi whai pe mo sasa. Kama whakanga e pei o alau ngā kai nungo kapa. E makinga ka e suenga ka se alo whai ngā kawaka. Ki kele a pesenga ia e makua I le uro. Awa o ka lai kau whalili. Ai e se lupa rufa wha mao ia o ilo wow. Yo!
kini lai iki kou wale wale makua ngero binga
saputea ele olo, la utipule luloto. Uafuni ukuwa elafo, la utifa amangano. Isang labas sa aso, ito ay may I never let you till it's time. I saw it, ule oi no lie. Sorry my fault, I'm not minding I come. Wale ang ayaw it's alright, my I love all the time. Saputea ele olo, utipule luloto. Boa funi upuwa elafo, utifa mangano. Sang lava seas, ituai femai. I never let you till it's time. I saw it, ule oi. Sungai pak mai ko ole a eu bingo ngi mo mea mo fo ma fo fa pe e lo u fa ku wa ka e wa ka fika fair o u le ma ko le ma ku le kinga le ni mea fa a mo le sunga wa la balea o i ka fo I wa u ma se manga ai u I le sa wi a inga e an pe ya ma o fa ya o e ki o la mai fa fo ngai le se ro mai se fa no roa nga fa ye sunga ai o kai le u ma ko da o ni ba e pe so e se nga ma u nga ma o le ya ai po I o mi o ka ai no fa am kai fa ya ku ma o wa ai pa se mai na wa o ma o le o mai nga o la ma wa fo sunga o le pa nga o la yo e wa ya e fa mai na si me po I ma si o ka wi ko sang ko fa lo ma ko fa wa ko ai I'm so sorry mai I never let you till it's time. I saw it, ule oi no lie. Sorry my fault, I'm not minding I come. Wale ang ayaw it's alright, my I love all the time. Terremoto, 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 dale duro, terremoto, 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 dale duro, te pone bien loca cuando a ti te toca. Tú a la sandunga en ese bombo te choca, choca. Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo. Mucho piquete, mucho flow, flow, nos matamos con el shakey, 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 ¿cómo es? Dame una vueltita otra vez. Lumatango fina wa ilala, be asulu yena yo love nuwa. Le moana ila le masina. Oh mata ango be dina kaguta, velanu ranu wa ite yo susana. Veo sei a eta oto wa tunga. Afaya tele tele yo yo man next to my time puta. Tele pelo ya te ole la masu de yo tua oila umasima. Na oto mauti no au abisia. Oya ole ma we papa sa tawo. Never mind la 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 yo love to there. Love for your love not feel love there. Vale le love for ile ya. E ma we for ile fuli Malaysia. Never mind la 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 yo love to there. Love for your love not feel love there. Vale le love for ile ya. E ma we for ile fuli Malaysia. Hey 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 hey. C'est la faille.
fo mai ai lau, malola mai le ki, ai au ai te ka au, o ka mai ki o mo pele mena kumu fa alo ai malok mo lalu, ai afai e sasi, nginga lau ka ku fai ku fa, ai mai o pule o uma ai ko fia mai le fu e mai ko ko, o lau lau ngai ku si ai nga mo mai fo, o malu mo pa ia e fa me lo mai le lo, ka ko me fa sa ku la fai, fai mer ko ko o nga fu fa sale le ala, na ko pule le nga wa wa, anga e mo mai pule sale aula. Malai, fale na fulo ma fo fo. Anga I fo mo fa me ye pule sa fo. Finga o lo malai e si o si o mi e fale lo ku e singango. Le ku malo e pule a sa o lo malai fo o ma ki ai u au. Pa solo mai le ku sale ngo le fale mana mana mai ku vai kasi fale ko le malai le kamau a sa. Palau di sifo, ma palau le fale fai pule palauli. I lo malai fo mo I veilo a. Se wo a fo ki ngo le kama ma au le lei. Sala fai e o oe nga mo e pa io le kala le lei. Le loco fai ma sei, wasa fala le lei. Le mo fai ma fai, la sala fai e au le lei. If I'm in the lay, I don't put to there. The last fire you know, but still in love there. Father, there, look for the air. The mama fuck you left fully, Malaysia. If I'm in the lay, I don't put to there. The last fire you know, but still in love there. Father, there, look for the air. The mama fuck you left fully, Malaysia. Tú la ves, cómo hace lo suyo, tú la ves. Las botellas arriba, el combo en la mesa. Salen fieras por naturaleza. Vamos a ver para la chapi en candela. Hay que llevarla para la vieja escuela. Y es que va a apretar, echando eso para acá. La nalga para atrás, tra, 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 tra. Ahí es que va a apretar, echando eso para acá. Ladies and gentlemen, my name is DJ Messi. Le fise ko mamarono awa le so nga fai fai mari e ole aso le kimu awa le babe si la fi e ki ma ko manu rap la la si baba ye ke se solo mari e no ma fe la me se fika ma le pite fa pa o ye ma mala a ko le me babe si me tio So mai tonu ma tonu lu mai lu e fa no si baba si baba Feula mai o ka sau fomo Pai lo manava fa a me I tonu Siva mai Siva mai Fa ali au tanga mai Siva fia Au te pole au leta uia Faia oe Ana oe Au te pole ile au kau oe A faia e maua oe I se papakiu Au oe te mori for me love you Faia oe Ana oe Ere mawai sa fasima noe So mai iti tonu mati tonu Lue mai lue fa no Siva mai Siva mai Feula mai oka sau fomu Ai lo manava fa a me iti tonu Siva mai Siva mai Ia ole atamale happy a ele fia vai mai mino oli vai lo que le fongi kongi I se pa kofi o ula ia o que le ko ta koka uma fai me I ko wala vanga se ai fai me amoi baila ia e follow mai ia o TikTok Facebook fang kumilo so mai I tonu ma tonu lue mai lue fa no siva mai Feula mai o ka sau fomu Pai lo manava fa a me I tonu Siva mai Siva mai E tota mai pato na ova ai Le pato la po ai pato la te le mana o ai Tasi la mai pato o te mana o ai E ala mai lava I le vilo po mai E oi tai le vai Te tangi si ai E tangi u te tani tai te le mana o ai Tasi la mai pato o te mana o ai E umalo na tangi le ka ele sa Lima mai lunga
24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Io pensela e toto itafa o bailemu e pele aila ua nauna lotama fatumu ina lofia inu Io pensela e toto itafa o bailemu e pele aila ua nauna lotama fatumu ina lofia inu Ya pupuna pea leva ilo wana fatumu mai ilo mama lotamae wana oya temalia Io pensela etoto itafa o bailemu Ele aila ua nauna lotama fatumu ina lofia inu Ya pupuna pea leva ilo wanganga fatumu ilo mama lotamae wana oya temalia Ya pupuna pea leva ilo wanganga fatumu ilo mama lotamae wana oya temalia Awane ngata iyo takuvai Awane ingata iyo tulivai Awane ingata iyo tau au Aia o au ilo mamalu Awane ingata iyo takuvai Awane ingata iyo tulivai Awane ingata iyo tau au Aia o au ilo mama pea leva ilo wanganga fatumu ilo mama lotamae wana oya temalia lotamae wana oya temalia lotamae wana oya temalia Radio Samoa.
Ui salai